Asantehemaa TV, yasomo sompa. Times are changing. Ghana mine, Mobusia penny Miss Swanson Panam, Canina near the Tiamu Rim, near Sidan, we are not so much one so Adani Adeswa, and Nedie, Adabov Company, was Asantehemaa, Abedumie, I'm a dance so boy I am re, and chance I would draw a papa, I would do good dance with my dine home here, Ebi say, long span self lock, IBR, Alozing Standard, Irotals and Shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, a fay, roofing north, Nina, a dine Oniama, Adabov Company, at the Abebway, your office Ankasa ewo ehwia overseas junction and baby adwumakwe factory Ankasa wono e infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di for wo de sanchensi e be good down so e de ama wo empo se woni obi a obetumi afre yen e wo 0245385109 Advertisements Company Limited say ye dan so body a ene ye na wo mo e ye osimpitimpirimpi mema obi bia akwaba edeba Asantehemaa so TV ene wahu se mafade no yasesem no de na chesesese de wane ye niasi abrese krodom no ene de bibia aba efom ede ama meniwu mienu nyina ewo Asantehemaa mu hanom sei na watchi mu efri juada ne besi enra ana eye yawada ne de na kamya koyesa Asantehemaa ne Ghana manyina na ye ni abre pa na obepie mu ewo eye menhia fikese mu na enye adeketwa na ekoso amamre ne amane ne nyina ene se eye yehema ai Asante kotoko ehema eye nana amakunodu yadom a otoso miensa na ye nana etwa nani ede ahyedan na chese nhyehyeye a opemso ene committee omuti no hwese bibia betimi akoyie no nyame adom bibia ewie peye na efri edwoda no ede eba ne de ye nyina ye nim se ne kopie menhia ahemfi a ye wo ekwaku adane da nyina na wo mo eba edwoda na estarte ye nyina no churches no eba clergy and answer after so political parties eba be pie more educational institutions NGOs and no momeka we be telecommunications Monday no one hour buy and after corporate institutions and all recognized association and after the general public so na eda benada so na etoso eda mienu so judiciary and then Ghana bar infia bisa ho say obibia wo sa kwan no eni die kwan so won so wo ka ho bi ana abusia eye no ekoso ye na Dote ye no ekoso ni nyina no se na underground nsensem bi asisi wo honom a se nkofo bi kwa pampam wo mo wo honom abusia ye ko pie mu manhia eye eda Friday say ukuada no na wo say eye non-Ashanti chiefs non-Ashanti chief me ba be kire mu say ka non-Ashanti chiefs na won nyina eti eba bewie ewo eye National House of Chiefs ena won nyina eti eba ebepie mu ewo honom enti no eda wukuada ne de nipa dodo na enebie ye northern region for buy voter for buy Ghana chenkro for buy na me ka dia Ghana fa na hanom se nyina no wo bia sabi won sum sikadwa kofi no akonya no eda ho ma nipa no se obeba abekire ne bobre ye nyina ye hu se amamre ne amane ekoso ewo ho papa na me ka dia chem se ye Asantehemaa ne na ma ye de dom ena enam enti no sa pepepe ena na etie enti na wochi dai die na wochi mu die na ye kan menhia hemfie no na esewani na ensewo kachre abusua wonim se Igbo king eba be pie mu menhia ane Igbo king be pie mu ewo menhia sa enso na abrante bi na ye friend na Kwaku Duah no
wonu so be pie mu e wo menhia na san kofo emienu wo munya akonya no di wura mu e wo menhia ahemfie impo omunya akonya no ekohu yewura ni mana na kampese omu de nsa akoto yewura ensa ye mana ye invite wo mu ye cho mu invite abra na kantin kwashi ene nananom atena nkonwa enam empanimfo so ma wo mu invite se omu emra no na briche kese abo eye Asantehemaa no sankofo mienu wei ene die kwaso mi bisa wo ye ko wo mu enase ana ene mo be pie mu ewo eye ehonom abusia ye be pie mu ewo menhia himfia meka say non Ashanti chiefs na ho na asem ne wo se ne se non Ashanti chiefs enti no Igbo king no so be pie mu ho onu so nim say I eja ye ka your friend say onu so non Ashanti chiefs enti o ho kwan ne say oba na enne meka sure we say man of the moment ya de nyina ai na se tutu abebio the chiame ba for kati krashi ene oba Ghana ne Asantehemaa mu hanum say na ono na make say ai dey meet me aka ne man of the moment ona ne mre was saying there entertain fidie no so baby abefa bia ba for kati krashi baby abefa bia da piao on kwaso eden ena ama bafo broni beka say wo trend enne amene wo ka say abusia Igbo king ebepie mu ewo eye menhia ahemfie eda ukuada no ono so hu ne ho say wo ye non Ashanti chief enti ekwan atene say eye wo no so wo ba menhia ahemfie ho bi na wo ba edoma wodi edi na chi baaye mo be kai a ensense mi ba me be ka kire mo se na se no wono so asisi ahemfo e wo na se anti se de wo ba ye Asantehemaa mu hanum se ya ye wo jasehene ye wo konti ene de keka ho bebre no ono so asisi saa enkofo ne bi nyina e wo na se na edoma wodi be pie mu o menhia ahemfie wo no esewani na ense wo ka kire se ne ma bebre e na ekọ so na wonim se ansa na oba ebe pie mu ewo eye menhia ho no se na nananom kura dikan akọ ne ho akọma no strong one ai ya kọma no strong one be ka one na me chese mani abrepa ofri otiete se we ba bedu ho no ene ya kọma no strong one se won hye na eye enema na nanom ede agu akwan so no won hye na woni so na ye man mu na waba no ai ena ye side twa ato biem se won hye na woni wo bia woni wo himpon bia entwa picture eya na ye mo se Asantehemaa mu hanum se yete ade edi agro ye mra na ye fa ye hye na betwa na da ko bi odi portfolio obeka se ai oba Asantehemaa mu akwan so mo ajo mo na mo hwehwe sa ade de nyina no ene bafo ati ye ni papa we nyina enkamfua akonya ne ba ho se menhia de ye de ye gya hoho Asantehemaa unim se ye dom ye gya hoho obo ne ho modern ebo edi producer mesro ubenya ne video na ne nkrofo ni di na chi a wo ba na mesro fa to so efa mame na ye hu de meka ho asem no wone ne nkrofo eba bepie mu ewo menhia ahemfie na ensa abon sensem bi eso ewo ho no mo se menhia ho ne ye kwa okoba won sana ne amwadi queue ne so se de be ya beti ba be chia ye nwura ne no kwa mpo no eye wo nipa ya to wons ya to ye ya hye da ba wo na ase ato ye nsa de afrewo na wo betimi aba be chia ye nwura Igbo king ni ekokodru ehonom ono so nim se ono so ye ono so ye king ono so aba na wei na wodru honom no mom ye kwon ne nkohwe video na ankasa o de ye ba ye beka ho asem de ketin kwachi e de ye wo mo ho no ye nkohwe video no e short video ye ba de ho bi de beto aso de aba o what is a black dance as when my day bring ponana for him and for many nana no free ebiana chebra de odisini upon training your mention and free den chabe Asante kotoko tin piabio katache oni efrefre we what is a black dance as when my day bring ponana for him and for many nana no free ebiana chebra de odisini upon training your mention and free den chabe Asante kotoko damro tu fo say tu amponyamwa obone to baby honu na pesma ka fo ne bi entie ne bi ankoka anati mpiabio katache anaboache ya pepetiomu
Yempanta pomu hine yema batnasio aye nane yema batnasio aye nane timpia bi okatache woni efrefre we ode sepe kodensa swen meje bremponana ohima mpofo amani nana no na afihini eduana twa brade odi sini aponche ni o menso na na fide ncha bewi asante kotoko damlo tufo se tuamponyamwa obo ne to baby ehonu na pesma ka fo nya bi entie na bi ankoka ana timpia bi okatache ana boache ya pepetio mu yempanta pomu hine yema batnasio aye nane yema batnasio aye nane na boache bi Wobia dade danyina wotu ne dan edekọ menhia ahemfie no enim sede eya bafo katinkachi esiatie wobia nim sede wosi eya ne nema efa wo eye menhia ahemfie honom na sede wosi ede abrantie ibo ni because oni o put in into his place no na eye wobia anwanwa na ye bisa se why na a man no sa invite ne se omra why ena man sa akonya no se obetimi aba bepiem e wo menhia ahemfie na kampese wo den sa beto ye ransa yem why kwampo ena e ka kire ne se e kwan ne da ho se obetimi aba menhia ahemfie na wo ba kwampo na ne adwempo enesen na adwempo enesen ye busi ho sansem we ya na enti ene obeduru honom no ena kantinkwachi bisa nze na wo ne hwan ya ena so ye iboki no so iboki na ofri hin so we ye iboki no so ye hwan kino to cheno yi cheno na yi space bi na esi wani ni free honom na bo mu ase na chia kotoko hene wa ba ya asase so de be se Asantehemaa on ye wo man ye oman ye wo oman mu what I say ye oman a ye wo oman mu enne de enkofo entimi anye no de gafo na entimi anye gamanche eja na ma ne betina honom na wokeka de ye ne de ede kire ye Asante na what meet na social media so e ka kire ye say Ghanaians are uncultured underlined what me kasa asem we de kire na wanya kokoduro aba be pie mu e wo menhia ahemfie na ya wo say Asantehemaa ni aye din na won sem ne won keka ya wo ye nyina no wo bia ye din no na ya wo say no be pie mu Asantehemaa no wanya ye oh na ya wo say wanya ye entutimu se na iboki ni waja na ade ba kokwa me ye so say site ni nsu mu kra na say kantigwaji ka say hwe e na woni wo hene bia entwan fonyini afei enso hweye enna inkonya na yede sisi hode ama ahemfo ne abrempon no wankotena so who said power no day power day papa why does it to mean ho why enna sit to mean ho enna ya kirew sa Asantehemaa wo wura kotoko hene akasa wontimi emfa ensa nkonkoto ensa enrana mede da bidia so bu se eye Queen Afia Schwarzenegger wo se hwe na eye dada Kwaku bozam gwambo amfa no na wo ya recognize homo na wo na wo ne entie man mu anum se na ya tene ma wo pese wo ye no abusua se enkraifo no ena ejina ho eye nhwe ha emma wo beje wo mo asase emma wetimi asisi eye yen Ghana fo ye mu bi ahemfo ne ahene mo ewo ho sa ne ma no esi ewo eye Accra honom entwamu fa ma ha ye sa de hanum sei no yeso so wo so kra enu ta me ha kire so enne the man of the moment ewo Ghana ha ya Asantehemaa mu hanum sei ye ya chame wo tu for chame ba for kantinkwachi na nipa na wo gugina wo na wo hwede wo papa enti so wei na hwe no enti wo ko media ne so a tenta video ne so enrada ne nanyina wo bia de ba for tie ni bo afo ya de asam na hamwa ya monka hamwa eya monka mo ye din ache dodo media house am nyina mo kan se bibie wom obi ye din ache enrada eya ba for edi ni putu ni place there afa na mo ba che camera dey si ho na waya de asam ne hawa mummie mo ano na monka
Mumye mano na moka every say wonim say sa insem we nyina ekoso no ye kopia mu ewo eye Nigeria honoma Delta State akwa bi wo honoma na wono nso se de ekoso ewo eye ahanum se nyina Dote ye no wono nso ehu na infonyi no ewo honoma wo twa ede ekyereye a wo kye se na sa Igbo king na wo friend ne ho se wo ye Igbo king ewo Ghana no why na man ne kwan se onko sa ohempon wo henkesi a wo Ghana man mu no why na man sa mbra ne se wo betimi awura hemfie honom na kampese wakwa akochia no abusia mebie eya phone lines no atum owo akwanya so befre ewo jumadi ne so e 0244961189 0244961189 enti won kwa wo mo eye Nigeria man mu ne kwampo no enje sa jumadi na akwa wo ya fade si na nuso se wo ye wo Ghana man mu anum sei no wo mo kra emfo aso na kampesa wo amene wo ye Ghana ni ayete hanum sei ene ukwa enkwabunpuni mantam a medofo wuntimi nkọ han dan o wuntimi nkọ han dan wo ho every say adechi adesa nyina no dan bokwa na ekosoro adentia mimi nipa wo ye oman Ghana ni no mekọ ho se mekọ akọpẹ dan a na wo bia won free Ghana basa wo bepẹ dan a nipa dasani miami nua na mene ne tuntum no wo de dan no ebema wo bia wonye Ghana ni no na meme ho akire me efri se ebo obebo no obetua na so mi amene ne tianum sei na minim se ebo no sei na wo se wo de gye me no mintua entia ne okopie mu ewo eye nkan bumpuni mantam na mene wo kase ya untimi high dan ye nhwe na ye nkan we nyina na ete wo na ye wo baaka na akwaba na obaaka eno fa so be na de be o man Ghana enfa so ben ena de bebre wo my Ghana nanka eye Ghana fa na nyina manta ni nyina ejina pi tintin nanka sa adwuma we ye ba for the din no obia de bia di na mechi di senka sa mo fa ncheme ka me ya kan se me ni kwan se ye ka sa ne niema na owo my Ghana mu anum se na wo ye sa me ko dwode dadaada wo free hakokra enso yetia ne yeso ne so eda wo se ye Igbo king ena wo free ha no wo free ha ni krom krampo no yese wonya de hye woni hene wo honom ede na yeji sika kakra nipa ne de be ma de ahye wata aso ntina sika no de be kasa sika kakra nipa ne de be ma ama wadi no sika no wudi a ena he ebe kasa yentra se ne hwe bibi ye o yenhwe bibiye na megidi se we free mofi asante bai mu anum se dia asante bai mu anum se menjindi so besi ha debi menjindi se wo besi ha num se kura enti abusua se kopie mu ewo eye menhya fikase ma na de koso eno no enim guase poto na obetimi asante bai ye asante mai ye na ye Dote ye somewhere in USA abrofo no omuti school dem omusia de ya bia di ato no wo mo hwe omu de ye omu project ni nyina ne se wo pese wo musua na wo mu hu Asante kingdom no omu pese wo mu hu emuye amamra ne amane a ekoso ni nyina no wo mo abie mu kwa e na wo mo hwe na wo Ghana ni ame no ti anum se ye wura ka cho se mo Asante se mu hia wa ya na se bi mu ka se odi ago broni fita e na ya project de ato classroom e na wo mo hwe omu de ye omu project omu de ye wo mu project enti wo a wote wo my Ghana mu hanum say na wo fra Asantehemaa wo som sikadwa kofi no e de na wo ye de akire enchirima se ampa Asante ye wo man abra insuo no ejemu e wo manhia ahemfie no ne nyina na ye nwura atim e ye de entia wo so ayade ye nso anyi nsuo obusa ho de entia ni nyina kanfo no omma ni muso efisa na nonum na aba ne sa omma ni muso a wo kọ no obi anim se nsuo ne to ntie ne yewura e ma ni muso na sese wakọ wo ma ni muso no wo san echiachia na brempo na manhene ne na manhema mu nyina eda wo mo ase se wo mo ayade papa de wo mo aye ni nyina na ni so se de wo mo si de enema agu akwan mu ama bibia etimi akọ wano se de na wo hwehwe no age ne nsem we nyina wo san ededa wo mo ase abra na nsuo na ate agu no oye problem na be say na so tutu abebi o ona na me bo odin a na mama me muso na pia
why the be say yen rankwa enti se track my Ghana mu anum say na catch wo say oh ye king of kings na so wo se wunji ndia menua ni nyina ehye wo bo why enti de siye ewo eye manhia efikesiem efa eye Igbo king no eho no na ni nyina no mede ababe sommo na wonim se na ebi mo so ekeka se gamanche ama enti na nka ebia oba besi gamanche obi asma ka oba besi gamanche anam enti ye gidi pa se sa ganfo no mo ba ye no na wonya sa kwanya no edi wo mmachi ede baaye na wonim se wo no so ebenya kwanya no ede ne nsa ba betu yewura se na yo so yewura ye chia ne sa akwa o eya na ye wo se yewura ye chia ne sa akwa enti ene enim gwase a wakwakwoje ewo eye manhia ahimfie eno na chese sa pepepe na etie enti mu ana mo tag game no de wom nyina eno no wantimi ankwankochia yewura na mpo woduru ho ne krampo no yesan ka che ne se wona so ye Igbo kino so ye he kino eche na sha no yi space no yi na wokwa wa lucky se nkapo na egu ukomu no yanka nchose yini nyina tugu ansana wotimi achia na ye wi ba for the two aso se bo mu ase na chia na wo chia ohen kese se oba ye obetwitwa infonyini no eno ye ka ne nsem ni nyina na wahu se o post on social media ne so a etrese ampa ahan waba woni ahemfoni bia betwa infonyini enti wo de beka asem daache ene die ka santeman ede aye ono ufiri mufi a menji ndisa menja ahemfie krampo uhu se ewo ho no ma ye bie kwan na obeba bebo awuremu enti abusua sa pepepe na etie yen menja hanum se die sabi untimi mfa wo nema na wo ye no wo eye gaman mu honum no untimi mfa mahanum se enti ene baabi e wo se wotena no baabi e wo se de wo hye no ene ba for kantin kwachi e de wa hye ho eya na nya wo se e ma na nya wo se de wo ye ni nyina ye hu yo mo amutitwi no mo kan che Igbo king no eva e ma me se ensema na ekoso ni nyina na Asantehemaa Asante kingdom na obia ayedi a ye hye no no na ne se yenim de ekoso o na ne se ye hu yo na ye twen ye no wo meka yen ya ye meka wo sana Asantehemaa yetie wo meka yen ya ye nka wo wose ne yetie ba bi di ye se ba be demonstration ya semu se jata mahama begina hanum se wo ba be ya den de kika ni nyina ye tugu ye no na wonim se bibia awie na wonim se bibia awie enti ene dai mo amode Asantehemaa sabi mode Asantehemaa edi agro no wei ene suade efa emamo moti ase wei ene suade efa emamo na mo hu ne se yen hene yen toto nase ai yen toto nase efri se na se tutu abebio sabi na henie no wonde ne ntentan fidie so de bida ene sa nete na henie no ntentan fidie so ena wodi no na mpo ntentan fidie so krampo na hu se wo kasa anase bibia sia ma yen wura betwe camera si nanim ekas de bi yen Asantehemaa ai yen youth no yen ena yeko na yeko no mekan a yen kam abusia etiade de Igbo king aba bekan yen ama anim gwase a ede anim gwase de wajibi papa wajibi na wo firi mufi a me gidi pa se obetutu na namon ye ede awo eye oman Ghana mu hanum se wa ma Nigeria fo nyina ho aye hi Ghana ye ji ahoho Asantehemaa ye ji ahoho what you say eni bi ho no na mo ya aya na mo ahwe ni yie ai abusua na se me di Igbo king de no Kwaku gudi a na mede eye abranse bi a wo se ye fra no na Kwaku dua ayo me producer se minyi na kwa free ho abranse bi e fra no Kwaku dua ai me producer se minyi na free ho krampo abranse bi e fra no Kwaku dua a wo Asantehemaa minim so aye no wo se wo ya Asanteni wo aye no wo se wo na Asanteni wo aye no wo se wo no de se yewura be ka asema obaba be retaliate na wo aye na mo rafi mo se yewura ka cha mo se oh my God mu anum se wontimi emfa na no enka asem emwa asem emma asem ne nko court e wo Ghana fa na mu anum se emma court entwe se bi na no mo fo mo da
na mo refi mu ho ana se mo ka se to da ya na mo refi mu ho se menhia ahemfie no one day obi abetu ne nine days si ho na si wo na abetu nine days si ho no bi sa ho se wo kwa ye beje wo ho ana se ye nju ni nyina eye kekere ya sa branch ye friend Kwaku Duah ne nam tentan fidie ne so ni juma wodi e won tentan fidie ne so nyina ene se abra ye nwura na se tutu ababi ona na piao abra ye nwura atna se eye Asantehemaa traditional council anase Kumasi traditional council yenra atnase edi asem ebua asem ewie no na branch akwakofa camera chase nanim be chirechire mbe wona be cha Asante ase wo ba be chirechire mu se asem na yenra kan ye no enya no kure na eya na yenra ka kire mu se mo kasa tie sikedwa kofia sikedwa na kasa ne mu bedi no eya na mo ka se bi yenra di agwo na ya muse yenra kan se ma ya no aka ne tra science ensem wenyi na efri abra yenra ebua offenso inkonwa sensem no obu awie yen abrante betra media no so be ka che ye se asem na yenra bua ye ne se bi manu da so mina so yenra me show fache me asem a obeka ye se asem ne yenra enwa ne yie na ne sa na asem ne tie wona wo be kire de Asantehemaa nye wona wo be kire Asantehemaa se wonim se wenyi na enkonkoda no sampa nsensem no so ne hu san wom ai sampa ensensem no ne hu esan wom enti ene metimi atena Asantehemaa so TV aka de acha me ne wo mienu se sampa asumdua aniwo no abrante ye friend Kwaku Duah wodi mutintiman papa ena ma sampa yenya asumdue wo sampa no na woti wo my Ghana mu hanum sei na wonim pefe se wo hyesikadwa kofi ase na wotina ho eye niamo ho sem sei ewo oman ni mu no na ya wo why na ka se wo mra manhia na fe de wo se wo hen kase bi wo honom e wo se wo ba ne na ase wo ye na ye na ye yesi ye hia wo honom ye nianya ye abusua ye twa ye ni na ye nkonkohwe sa ne nsam na wotena tentan fidie no so ekeka no na ye koba ye besa kwakohwe aba ko pie mu manhia no de kwato no ho polisa me so fa ni video na wotena tentan fidie so ka de ye ne de no me so fa to so fa emamea ma na de ba wo be di hene na wo so afuna mu a asem be na wo ka osu be di ni kure wo be kira pa se wan kira bi a wotu yewura ntam ana wura bi a wo so no wotu ntam enti se me Kwaku Duah ma so afunam ni ma hunu sa ade bi ko ne ntwa yie na me be ka matomra abra stand atemmuo no a ye bu na saasi su be bu no soro na babo se meni ahene mo hene na mde ahemfo ye ntua no edi se papa no yewura no Nyankopon no wo soro no se woni ahene mo hene na obedi hene na so afuna ni mo se ye me no mienu ntam entam ne hunkuta hudie se obeka no kore mo ka sa afuna ko kas ayi Roman 13 why ne hwe kenkai ko obo se ba bi afuna no de Nyankopon de ma ahemfo se ye mfaje ko ridi so jase ko ridi na gade enti en ka no kore nkyere ho offense asem ebeto ho anana mese wanya akun yi eyi ne hene ema ye de ne hene baaye e de ne ba betena ase ema hene oyiye ye koka ho asem ye ka ho asem na Asantehemaa to abase pe na wonya 21 against 5 no enka asem bi ani ho ka asem bi ho bi ka asem bi ho sabe yan kan kurenti ampa ye wura baaye no abokọ adu se abosonum bi ho se me bo obi kwa adu se wo nipa wei wa wi amade na me ama sa ye jeje na matena ma sa di asem na medi ama me ho ana se medi ama wo nipa koro medi ama me ho ana se medi ama nipa koro ye woni ama keten bo ho a sanum entam ene obi aka obi ye osom years bi wo kura twam asanum ade ni ho biem eni ho yamusa fe so hene a okọ ye ne se no ne yashiremfo no a ne yese ya kan no me agu omu so no die na no ya no mu na ne no mu na ye
na say fi na kan mu nyina o because bibi o ye bi onu na ye eti na nanu ma ye som no som na ye som no ye som de akwa awurade ho asasi su ye som ba som ne bekwa ko bu nkonta wa awurade ho eti nkonta bu ne bekwa ko bu awurade ho ene na sese mo me obi tibi ka se ena o selfish interest nti wakotena ha na akeka na omo gu social media na omo keka nsem tia ahemfu ni bi no mo bloggers omo keka nsem tia dom ahene no omo de ntia omo say omo selfish interest ana se edi nti na omo so katia sa na mo hene no koto de bodwe nyenya nkyere de onko ye ne ye ho asem ne ye ka na wa ha ye ka enam se asantini wo ba bia enti onso tibia no nso asunya bibi no nso sua bakwa asem bi onso de ato na dwenim na kyena bibi kosi a onso hunu kon so be yere onso be fa so ene we ye bono na we ye musi ahemfu na gu onse dodo se na wara asantefo ahemfu na gu ono dodo se no me ya asantefo ebi ware siremni ebi ware ebununi ebi ware fantini ebi ware atimni ebi ware chechen krani anwonafo nyina wom na nya moja na afrafra na be ba ndi asante ne de hin asante no ne de hin de nyina ya de ba kope ba no kura de yesi yenka no kura ene ade ehia ye de di obi de ye ye de obi de enye ye de obi eye edu obi enye eti mi nua na wo tag me she mabeka bo am yasem enti bo am yasem no beka ye na de ahini biem na masa ahunu afa ho se no kure ka no anananom bi emmoa ye wura no ebi na me kire wo no na me de abaye ne ha wonsa me de no ba ye ha adanse die me de baye ne ha o adanse die me de baye ne ha me si ofin so committee level mko ka asem mtu asika mko ka asem saa no abosom no na obisi anu nsu agu enu ho kuma uhine wana na ya chairman saa no abosom no omisi ni ho am kan committee level ye ba Asantehemaa ya kenkan nsem ni nyina A to Z ansana ya choma ahemfo ho no so om kire o madwene ahemfo 26 na kire o madwene 21 including ya wura ateamefo nyina eto aba no se nipa na yedesi ensam eye abranche friend Kwaku Duah akikan bi na yakwakoti na mofa ncheme efri se nensam na bi wo ho a eni enyan pa eni enyan enti yentimi boni nyina na kakra yebetimi abo ama watie no na yakwakotie aban abusua yenhwa de wote Asantehemaa mu ha sa wonte ha o wase efri Asante osum sikadwa kofi osum otumfo na ase tutu abebi o upewo mpewo se wo ya Asanteni ya wo wahanum sei na osum sikawuti ehye sikadwa kofi enko asene de ewo sa wujitum na sa ne nsem we nyina ye omkeka no minim se etoda eya omo kasa sebi omo hwie ya no mo rafi omo ho ana yenhwe enema sa branche yi ebetna entertain video so a oye de kan okasa editia yenwura na ase tutu abebi o Asantehemaa wura okasa ditia no de so mienu wosan kasa editia sikadwa kofi na ya no mese yenwura ka chem mo se mu enema bonni a mote ho a mo ye no enema mo ye ni nyina sikadwa kofi enani mu bedi okane am ka se bi odi agro sikadwa kofi de to so bi bo kasa de atia achiamen na de eya homete kra nke ni kwan se wo boso krampo eye nrantam kese wutimi kasa tia niamba ma wo boso ye wo Asantehemaa mu ha ya Asante kingdom mu ha abusia mu ame ye ka Asantehemaa ya na ye mo se eye Ashanti region no me pa cho enya Ashanti region why we ye ka Asante kingdom Asante ya hiniensem na ye ka ni asetrepa na Ashanti region di usa Asante region di usa eti sa enkrofo bui wetimi kasa edi etia wo mo etoda na me kwahwe enkrofo bi a sebi wo mo twe camera si wo mo anim cancer ensem basaye de fa Asantehemaa na me hwe wo mo anim bi a sebi enhye nkran a wo mo de tintintan fidie no so esa na me raho
Mo pa Asantehemaa titi mu anasa mo pa Asantehemaa kabo mu yete ha na Volta region for eba ye wo mo culture wo be portray ni wa hanum say na praye ekita wo mo ye bisa wo mo se praye ekita mo de badwa abode abadwa aseche sen omo ma yete ho asese eya enkabo mu ema me ka no ha se ye mpanifo kra kan sem bisa praye wo hoi wi ba ko a na ebu na emum okabo ma ne bu no eye bu na ne bu eden pa enti nkabo mu no mo dem ebu omo ma na wuti Asantehemaa mu hanum say na wo be free Volta region amamre na mane etwa ne say enkabo mu na ye bibia na wote ha na wote ti Asantehemaa wote to Asantehemaa asa eya no pesa mo kye say o media ne so eya no pesa mo kye say na mo hwia na mo wura fi mo ho a na mo sa ba nine de aba menhia himfie eno na wo se kacha wo se wo ye den wo twi wo mutan ne betetenten koye pa sikadwa kofi da wo som no ope owo mpeo sikadwa kofi na wo som no wotimi kasa editia ye nwura o kasa ditia achiame kasa ditia sikadwa kofi kasa sebi ebru sebi konto mano da sumina so kasa ditia ye nwura ne ntam kese na ya na wote ase na wo se nya daage atutuntuma atuka ba menhia himfie ye ne ye yasoma yafra wo ye ase abusia na chese ne nsama ya wote interview so okeka ebia ni nyan na nim Asantehemaa so TV de ye ntimi enkofa efa emma hanum say okay phone lines na mabiatum be hu se me frefo bi efre enti mama me ne no enko twetwe enko also wakwanya se obefre ewo jumadi ni so 0244961189 0244961189 hello medase bema medase bebre odamu live Asantehemaa so TV Asantehemaa so de be kan se mo ya de yeah that's it information bebre and Igbo kin sense mu nyina mo so mo akama ama mu demonstration Asantehemaa mu ko pese ya kwa naija politicians ya bisisi akwa anji enra se ye na ye no kwa Igbo kin ya manancha na the topic of the Adunje malata funu krano to komia de adini nyina ayede support Ghana say yama na ankoche because one person na mo ko mo ha mo ho so me Biafra o ba boncha no mo be di o se manya na de asho Nigeria most of Nigerians no e ka wo mo and no so no de e see ya no yama na ankoche no ye nyina ye ni je ni ye because he be disappointed say among ambalane amount for fear who go on things say young person papa name we be anke ahio for pagina 2 say or him into one metia the new I am on the level so afana fofa nya Asantehemaa India da munyina especially anaka ntankanchi no kire no say ho ma no konkotia wati na baby o ti fire no na ye nyina ye ni agi yes I can see ka Asantehemaa ka de ye nyina ka tingi e ka manfu die wati wa ma no ni ade otu fo kwa agi na tu ni ade no anu de ye nyina ye ni ji wa ha no badiaka na aka so yeda Asantehemaa nyina himfo for him nyina se kwa mo fa so ye people name no especially bloggers say the music cover no my name wa kontu nyina ye hwe no edamu na se ade na successful ya antibone nya se obi tutu gu bi ni intina abese program we dey and you can see of course we move here to any pagina mu now to Mr. Asantehemaa or ayo mayam because you we to in case you no be say no nipa kwa afi obi adwane ko no fi but afi kwa like say ano ye dem no na so hello Asante forces and also the massive papa model duma na the mechanics Asante forces and them train crop at them and ye kuma asen kwa na si ti duma baby ono ni ya Asantehemaa ni esisima ye ntira se Asante no tete no ne wa akofo because ye ko bi ono ma ebi no di anyim ni ati esisi wo ne akakade se no
Asante your mind. I have for any broken region Asante woman I have Asante region come. You let me up any peppy or dear means like Konki Twabem, and said, became who go home say, or many years here. I have for Kwaku and then a bro east and Sana bro, Memo or Casania Kabuma. Here, Trahoma, you call back with dear me, Mayor Bruno, that I had to 2 pair of Jimena. Let me say, you won't know. Forces on only said you do maybe I bet me a protector because I bet you actually net to for how one net to contra only in a cabo now only to be seen me said ye cool attack on only the young freedom. This man I see a young say there are 4 maybe you call was so I will cheer region so is still region so what is an half and that's something that we call but can you know why can say a young to one because of Obegan found ye. You know, all my art in the name of manage why you call my cannot amount for a Jew when you know. All standing calling I said, the baby be our home by the man. I mean, come on. Amen. Yeah, that's baby. Producer, Mr. And Kwaku bisa almost a packet in grand picture, Mr. Oh, on a picture Fatu Soma me why. For about 4 cats in grand picture no to so new phone in Fatu Sona, one him no. I who can think great make an answer, not as a pepper, and it's to be shot the other day na you who know enti Mr. Mo fat to some mamin a you abusia much as sir and it's dear echoso and on always me a friend war a jumedian so 0244961189 0244961189 abusia abranta ya friend no Kwaku Duah yi wokeka san nsem we nyina ewie ye no ena ote se ye yie ai na ya Asante yie ena ye enti ono so hu ne ho se wo ya Asanteni osom sikadwa kofi en saada no na yem se okae se ni ti anase na se ba bia wo free no eye Asantehemaa mu enti no wono so tutu ne ntoma ai na yekuntunkuni ena ye fra ede akọ eye Dote ye no otutu ni kuntunkuni etna ne kamu enya kokodro etui ede firi ne fie ebai ebepie mu ewo eye menhia ahemfie na wonim se menhia ahemfie no bedru ye no wantimi afaka ne mpo enwura menhia o baby a National House of Chiefs building ne wo no aha aka mu edru honom no sanfinfi honom na eye Asante Defense Force ene avosafo eto edeche no na de mo oto de che no honom ye no sei ene omode ye no Masa, agora Masa, Sabra vai se calmar. Masa, Sabra vai se calmar.
Masa, aka move down na po. Move down na po. Masa, ko. Sabi uchiri koko a yendi ne ma na wo de uchiri koko no opese odi ne ma o kansem we nyina wieye na wasan enya kwan no aba chaza wotika wate se ye odupon bi atutu enti wo ba wanya ho afra kuntunkuni atuka insu oto afiri ho aba na o ka se be mo wrem ei bra sorry why abusia na chese de course e wo menhia efikasie mu eda Kwaku Duah e ba be pie honom na oba no minim na nko na okwai okoche yura na se okoye den ese no mutu na se na mukeka mo nsem bi bia hey but nyame anim nukwe ni Asantehemaa ya ade e free yura so efa bakati kachi so edeba the last person or what Asantehemaa mu hanum say die me mo bia thumbs up ya dia papa ya de abusia mesramo yenkai ehunu say eye the Asante Defense Force ene avosa eye yebekọ ne no makọhwetwe enkomo an enche ye de sa voice no ebeba ama mu ahu de botaye potenti a omo didi sa adwuma we ewo eye manhia ahemfie wo no omo aya de papa yebekọ omo na se no omo president ye na agye ni mboaten ye na betwetwe enkomo de wembia no obeda na di e de akere ye me producer Daroma od ba betu 29 fidie ni so ama won so wanyamu enhunu mu de manage wo eye enema ekoso Kantinkwachi the picture no ene da so pacho mo amubusa ba for ke ba for Kantinkwachi o 24 chairman mo amubusa ni fonyine ena me producer and the atoso no na chete sa pepe nete ono mention ho your friend no nonsense man ai sanete enti ona oda eso eno enti brepa mu no ye ne ne betwetwem enkomo de ombia no me producer e de beto titafide ni so ama won so wahu dia ekoso na omo ye nyina e wo manhia ahemfie efa Kwaku Duah se de omo si pam no e pam na chikura pra na chikura ma ni free manhia ahemfie honom na ekwan omo fa so no manage ho na de manage kese e wo mu pa ene se wo mu ka se hwe e na mo afa mo nsa alfa anka no munja no hwe no bia alfa ne nsa anka no wei chere se yenwura dan se tutu abebio nana ona na mebo mi bodia na mama mi muso wei chere se yenwura yenwura papa why na say Asantehemaa niwura enti sanka wo eyese eyade anka yenwura ebie kwan na tum se okay de se wo bia de ya Asantehemaa no yenso Asantehemaa mu hanum se ni yenso yen retaliate a o ka se nke beko ha na yenwura bibia no na wanya entoboase wanya atwen e de ama bibia efri se uka sete sikadwa kofi a sikadwa na ankasa ne ubedi ena sikadwa kofi ene mudi 1111 mo hye suma senso amoye na yehu mu no se de Kwaku Duah de daba no se de Igbo kin akwa no kire me friend Igbo kin krampo abrante no Nigeria ni no ne nam hanum se no so ne de aba saa enso ena enche yebeyi mo so krata enti bibi wo ho no ma mo ya mo hwe ye papa efri ne ya ede ya kone die sikadwa kofi no wo beyi mu nyina mo so krata wo bibi na wasa wo ya na waye ne ntentem enti ho na mani je pa ye pamo no na emum ye make sure se obia emfa ne nsa enka sebi obia satia kora sei amfa nka Kwaku Duah e wo honum no emfonyi na mkohwe ne de koso e wo manhia sa pepepe ena ekoso na mentiase de entia ye bo ediwura eye ententan fidie ne so na minim de entia enkofo e ba hye eye captain enkofo tuomo no de agu ne so adentia ebi kwa eyese ena sebi mo fancheme mano da sumina so wonya Asante ni wo mo no nyina anya Asantefo na adenti na wo se ye mo akwanya no mo yesa mame papa
why na catch wo say ubodi ra menhia ahimfie ma asante fon kwa na say be mo so bo menhia ahimfie catch me muti ho na say mo ke kansam na munnim ensam na se kire ya mo nka mo no ntum why na catch wo say wo kopie mu e wo menhia fikese ma wona say bi wo so mo menhia fikese mu nyina wo nyina say bi e ya asante fo why na catch mo nenti senka even kwampo se wo bia sebi wonya asantini enya sa ahofama no se wo de ba besom asanteman ka den na efe edi chen sei na mutintintan fi do ke ka de ya mode obinya sa bia nke beye bi wa woti wo no senka ne na se tutu abebi o afra wo se brabesom e wo menhia himfi a megiri senka watare kwampo nka wo mfa nka wo dimirika wo beyi wo na mu mpabo no wo komirika abaye wura na ase abeda na ase adana ya moye sa unipa nenya ahofama no se anya no wo sum sikadwa kofi ewo mu se na se emfri sikadwa kofi de nanso wo gidie ewo mu se wo sum sikadwa kofi a wo benya bibi e de afri mu wo benya hoban bobi wo benya hotoso bi e de afri mu na we nyina enkonko wia se ene sam benche camera dey sim we ni mountain time fidie no so na mo ka da ya moda de a kire wo mo e na Asante Defense Force de ko mo ye hwan e na vosa no wo mo ye hwan wo mo so Asante unima na maka mo aso ate enche me sai ene na mountain time fidie no so me hu se obi enso asan enya platform no hwe bunya platform na ade wo se mo kama ni CP ene se mo say Asante amamre no munjai na mebusa o wo mo ye omotwe camera so mo anim na eya kasa ben no moka dialect ben no moka ena Asante kasa na ya moka Asante twi ena ya na moka na moka we nyina ya na moro asan fi mo ho mo fi mo se nipa na moka na asem no kurura na moka ne ho asem no mo san yusu no an kasa ne kasa Betina so na so awro de gwen se ka ba yente enti omo mote na omo afa ne sa ye ne ma sai kutu sei ba monte asa na tie munya platform na mudi bukrom kasa na mo aka ye no yente ye fa ye ho na mo se mo san twi kamba de si wo e ka ya Asante twi ne kwa de wo kasa edit ya sikadwa kofia yenso ye beba be kasa ye ma me kasa say ye ba bedi watam say de sabi wo te wa wudi atam no na emum ye de sikadwa kofi e na beda wase say de wa be ka ni nyina no ye de sikadwa kofi e da wase na so abra wo be si ye di amawa mo tintintan fidie no so na mo ye say e wo say eye aban no e hye na sa Defense Force na ye tetetete no wo gu ni nyina no e wo say wo hye na ogu de ben President na mo was a Mahama ebe sha yewura me see who said power no day power day papa enna when the pia bonte was Asantehemaa mu ha mo nenam honom na mo kwatwe camera de anajo no mewu se akwa bia begina ho na me nenam ha abrafo no wo mra be chime wa bank amujane mo no wa bank amujane enna Kumasi kejetia blue light me say one of my aba wo honum enra Billy Drew Kroma o chaya on SND me say who ni one of my aba ka kura ho from ba age me honum say ana me colleague be from no say kwa me nam kromo ka na me de koye no eno na masan de ba na me say na ka koye e na ka no wa ma bie mu e ka wo be ka ho she Kura kasa enra ya chembo sa Asantehemaa ye wo man Asante ye wo wura she enra na opem so manager no enam anajo no nam krom ena wo ye video na odi video ne sende me o say kwa ba bia ye di enam say ai ye chembo sa mpa Asantehemaa ye wo wura ye wura kasa wona wa so be pia bonte enra ebo no what you say kim and a light off ba bia edum empatamu bantema bremai eni kro na keka ho ni nyina no ebo no wo twe sei pe na light no fine na ECG betimi atena ho aka say na Asante henesi yendum light no mo de mo pe mu ndum no we na kire o se to me
ho power who said power no day power day papa enti ene de abusia ya kire mo sa Asantehemaa owo wura na Asantehemaa ye nyina ye nti ene ye wura ene na za tutu abebi o ai ye nya mekese ya de nyina ye bibia wo kasa na babia ayedi enra wo anoma bentimi ansi krom anoma ba entimi ansi krom enti nipa sei wo kasa kire wa wo ka onim se wo ka sebi ensamboni gu so a wo ka ntam gu so ebe ye yana eya mudwini we nyina ho ana mo kasa to da ya na mo ndwene ho yehwe abosoma kese a enrada e fridge wada no edibesi enrada wo mo be bowra mu wa manhia ahemfie wo bia ba wakoto ye nwura sumai kura koto ye nwura wo nsuro sumai ekoto ye nwura na wo kampese wo nipa bia wo ne nam ha tse de me ne nam hanum se ye se biye ni ho fa so bia wa Asantehemaa mu hanum se na mo kan de ye mo de mo she bibi yo papa no on tese de mu hunu no won tese de mu hunu no se wo she otumfo ye pa ene me ka secret bi acho se wo she papa ni ye pa occasionally wo she ni ye pa wo se wo sesasa na emre bi na me producer kana na me nim se eyetra makan wo de hyase na study no event bia job bia ewo said they will sisa eye ene mama o secret no na nipa we wunsuro no tapabani aguna wona wo keka ho obia boni mu ase e de ba ye nwura na nipa we wunsuro no ye you abu youth na eba no mo kasa eya mo hwe bibi ye o Monshe bibi ye papa mesre mo hwe bibi ye na chesa abusia de e fridge wada no edeba ebesi eye enrada ene na medeti hai die na chese de koso ewo ya Asantehemaa mu hanum sei meka na michemu a eye manhia efikase mu ne de na esewani na ense wo ka kire enti wanhu bia Asantehemaa TV ye ko chai Billy Adaroma wo bo adwuma papa Billy Black nyame enhwa pa wo bo adwuma de course o menhia bia no o chane nyina e de kire free da juada no e de besi eye ene de ya me ne wo ti a e kasa ekura mpo enra obedru studio anajo am see ye my friend Mr. so obebedu Billy nyaminsha enti de course o eno no wanya bi ansha ko eye Asantehemaa TV YouTube ye twane nyina ye stream live the free Monday ne de ba nyina besi enra Thursday ne nyina e wo honom enti na wako hwe bi wati amamre ene amanne ase na chese sa ena ekoso e wo menhia efikase mu. Okay, comment section madam nyina mo ase wate mentimi nda wo bia se na menyimu free mu madam mo ase mo moje bre e de ehwe ye free da juada na de ba besi enrada ene ne kwampo a meda so wete hanum sei no madam nyina mo ase mo na mo kan ye ho ema adwuma yi bibia etimi ekoyie wate ase ebi wo ho no ma ye chia na mo aka se eye se ni nyina ye suade sa pepepe ena etie e wo hanum say nyamekase TV say I was waiting for Asantehemaa TV for this. Okay, ene ye de baba som nyamekase TV besro. I told the yes very stupid guys say. I had to break mommy. What I say? Okay, and George appear I say he was coming for information. Any information is anka. He was coming for information and the information no and the other two na bontimu honom no sabon ko ya pam no sa information o metina ntentan video no so na wombra meka so oba menhia ma ye pam no wombra meka so obetimi ya wobetina se na wonka senya na niwu nya ne ferry a ya pam wo all right so pepe and etie Poker Mary say Nyamekase TV is very good.
Yate yeda mo ase bebre abusuafo enne dai dia mede eba summu enyina enne se nkrofo bi ebo pie mu ewo menhia ahemfie menhia honom na general public na ye omo so omo ka ho bi no omo bowra mu ede menhia ewo ahemfie honom na omo so ye che omo se general public no se omo enka ho ni titiu pa enne eye Kwaku Dua general public no wo bia timba ho bi nanso ye kire ne se wono the general public no won ka ho enti ye pamo no se won ko ni fie e na afen nso eye Igbo king no akwa bi na so ye Igbo king e wo Ghana mai mu hanum sei no Abrante Jude ihenatru no wono so be pie mu wone ne nkrofo na sefo eba be pie mu e wo honom na ehon so na eye Asantehemaa mu hanum sei amamre ne amane ye nso ye de kire ne sei wo ye ohene a wonya wo hene e wo eye Asantehemaa mu ha efise ye oman ye wo oman mu enti ya pam no wanya kwan anchia yenwura na yesan mani yi ne ho ne makura yesan boni mu ase e de ma yenwura eni weye ye che ne se kwa ha na kokotena ase na uni tena bre e wa hanum sei uni kwase no obia nso uni ohini bia eyi emfonyini na chese de course ewo eye menhia efikasie mu efrida juada no edi besi enra ya wada no samre ya kra ye nana echi kra Dote ye no bibia ewie peye ya danana nom nyina ase ya dana ase tutu abibio ohenkese ye nyame kese ya de nyina ya dana se bebre eda ahempon abrempon ene eye aman hene ni Asantehemaa mu nyina wo bibia da wo hye ehye se bibia ebekọ kama committee a yete ye wo mo hye ma bibia ewie peye ema yewura empo edi ani die ema wo mo da wo mo ase se na ni so de o mo aye ni nyina yeso ye na Asantehemaa so TV ye ka kire mo se nananom ye da mo ase mo nkwaso otwedi amponyankopon enhwamo na nananom enso enhwamo na ye mamo enkwatenten na muntimi enfa ensom yewura ene Asantehemaa da ne da enyina wa wo je bre ede ehwe me nso no ebusia medamwase bebre jumaku ada ne da nyina mo so masene ema me de jumadi ede ebre mo nso medamo nyina ase ebusia na chese ene enkomo twetwen no de medemo ebesi ha me amedi jumadi ho chiame medi ane ekwia paka Asantehemaa TV yasomo sompa Asantehemaa TV yasomo sompa